lada ki pipe ba jog Shillong parliamentary constituency ki penjok ya i Dr. DRL Nongai ka ke plus point la di lek adali ka plus point la di lek adali kalong ba inam dai su binyo kren tak si menit arne hi nomor menakan ni tapi dak ka baburo arsnem tam kibabli KMP jongi kyo kren maximum 1 minit tambah ke social media tu beteng si beteng kan hari maksimum 1 minit kata-kata jing isya lek page yang prosedur apa parlimen 1 minit keren bahapa perlu song no nama ini tu piwan naik kum kata kajing mentoi yang Dr. DRL Nongai ladu jom unyo keren minimum si kena namar balai kiwai ki MP kibinya tray partners mangi kin support uway unai 10 menit uway unai khasan menit uway unai lai 10 menit poi si kenta kumi keren mentah si kenta keren bahro si kenta lada yo keren ma isi kenta la tikena hak kitab ke bapra rum bete deh lada yo keren ma isi kenta la tikena KLB la yo be kata ke dijemput Nih kau dah sudah mahala suka merat kemudian kalau kau kai bro kamu dah sebut te benta ka kentinga kwa ban ong pi ko ki me ki pa ko ki kon samla bai tongin ai ke jing kersan ke bapura ngam ong bangi de parti ke babiang lut dan uweiru upre babiang lut baro ngidei di Baduna sudah ngidon kam ya kajing ya pendak lah tengah khot ngawer mentah kejabin tongin ai kajing kersan kabapura ya une ure urang ba ubala biang nadong sedok ba unlong kasur jong kajat penriu kasur jong ke jelam mehla jongi hamtei hapo yen dorba hapalemen